Karasay vega ve ji 450-500 malan pekti. Juan 300-350 mal Kurdin. Li gund gelek pîr û navsere hene ku surguna 1944 bi çavê serê xwe dîtine. Pakistan de saziye mezde şavune bamede amre direz bide sağ İslamiyetiye bide duame halkaleme kabul bike. Tevaya Kurdên gund Müslümanın û li gund mizgeftek heye ku malê wir Kurdekî bi navê Apê Rizgoye. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله از ملا رزقومه نوبل ملا رزقویا کرا جابرم 83 سالینم خدا وجهك شان درخ شخام شاونه و عمل خود در باز کن دوام خدا قبول بکه مالا وکش که مالا شاونه برکت رزق خیر به دولت من برکت من ام yaşamıştım burada va mescide mekharastand anuka mescide mekasani mescidin nimiz nakem am şuna verim ala direktöre ke mescid damem kilfet aviye nekhoş biraz birim Kur'an khwand ayi gazero ke ben tekstirmiş bir ke çoma nene sevap çiye nene mescidi bigo paja savere Allah'ı naatiye gerek bir binere çoma millet aşıd khwaze ام بر فراش از این ملیم فراوم ام دچون آلمتای من نمید که دهات ناویم خاتونه از قیزا جبیرم از ورا حتما روی دنی یاشم 6 سالینم است برای از ورا چاورا حتما روی دنی از ورا دخلتیم ورا کرمانجی ما پرن نزدیک 400 مالیه ورا برای کلوب بو میچت ورا تن نبو وابشه میچت آمد تن نبو میچت مرا لازمه نو خودی آخری آوان خیر بکه خودی زارو که ایوان بیله اوانا وقتا ساویت کت اوا کلوبا بخواهی ما یا ربی حرمت آنا بخواه حرمت پیغمبر مخ زمانیم حرمت اجدادی ها روشایون یا رب العالم دعا مقود کی عبادت مقود کی اما مسجد مال خدا یا رب العالم حرمت آنا بخواه دعا قبول به یک هات سر یه هات میفاتیا نه خالق میفاتیا از 2 سالم به جامعه خوتیمه نکو جامعه ما پاری کی مزن بیه چه کرنه هنکی گدان توپونه جماعت رهنکی او کرنه شونا یراوان که بین مریکی مجه دمره دینن اورا امرا هل دمریه خو قرآن خو دخونن هفته وی چلی وی سالی وی ام به جامعه ددن اما زف رازینه مزنان جماعت دست خودان رند خراب ناف شینی مای کرمانج دا ناف کردان دا هیا جامعه ما مسلمانتی هیا